ang physical nga depikto natong mga tao dili gyud problema sa Ginoo. Kay ang gahom sa Ginoo dali ra kaayong makasulbad sa atong mga physical needs. Sama ng pagkaon, kanang healing, dali ra gyud kay na niyang buhaton. Unsa may lisod buhaton sa Ginoo? Ngan hinato kana gyung atong mga spiritual defects, ang depikto nga espirituhanon. Mao na si Solomon sa iyang pagkabatan-on nga successor sa iyang amahan nga si Hari David, dali ra kay siyang gisuplayan sa Ginoo og wisdom, gahom sa pagdumala sa iyang gingharian. Og mao tong milambo gyud maayo ang gingharian ni Solomon. Apan sa dihang natapta na og spiritual sickness si Solomon, nga mao ang iyang garbo, ang iyang pagka self-righteous, nagsigi na siya supak-supak sa Ginoo, wala na'y nahimo ang Ginoo niya. Gani sa atong pagbasa kagahapon, kaduha ang Ginoo nagpakita ni Hari Solomon kay gisultihan siyang di lagi na mao imong gibuhat, ni padayon gyud si Hari Solomon. Og mao na ni ron ang atong unang pagbasa, guba na sa Ginoo ang iyang gingharian. Usa na lay gibilin nga nasod ngadto niya ang Huda tungod sad sa iyang amahan nga si Hari David. Practically gikuha ang tanan diha ni Solomon nga hinatag sa Ginoo. Linyay mong tupad ing naa kay spiritual sickness na spiritual ba sickness na lisod kay na ayohos Ginoo, di na madag sa imo pa nang ipa-exercise, maglisod yung ka. Lagi. Hasta pa ganing exorcist, matakdan pa usahay. Kanang imong pagkalibakiro, kanang imong pagkadao, kanang imong pagka masinahon, kanang imong garbo, asos, manakod na. Perting kusuga, manakod na. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gada sila og tao nga bungol og amang. Gidaan lang atong Hesus. Hikap lang Hesus, kulkog ang dunggan, pag-ingong ipata, awa na, kadungog na, makasulti dayon. Pero unsa may puli ni Satanas dito sa tao nga naayo sa iyang pagkaamang o pagkabungol nga physical, giilisan og spiritual deafness, kana bang espirituhanong pagkabungol. Kaysa dihang niingon si Hesus, gipinahan sila, ayaw mo panabi. Ang sabi nito po, pulting panabi. Pulting panabi. Nya, nakadungog pa sila ni Hesus. Wa na. Nya, giayo ni Hesus. Wa na sad. Nga naman, kanimang spiritual sickness mga igsoon, dili ni siya maayo sa Ginoo. Kaya nga naman, ang tao nga maigo ani, dili mo dawat nga naa siya'y sakit. Mao na, unsaon man pag-ayo nimo og di ka mudawat nga naa kay sakit, nga naa kay depekto. Para karon god, daghan kayong atake sa atong mga politicians, labi na gid sa atong presidente. Pero pila man kabuk nila ang mudawat sa mga gisulti nga negative ngadto nila sa ilang depekto. Pila man kabuok ang atong presidente, kusog bang mudawat sa mga gisulti batok niya? Niangkon ba siya? Ang vice presidente, kusog bang mudawat? Niangkon ba siya sa iyang mga depekto?
ug sa mga gisultingan niya, ambot lang. Ug ang uban pa nato, ang taga-Congress, kanang ato mga congressmen nga kunuhay gitawag og House of Representatives. Nya na sa tayo madunggan, House of Crooks. Ambot, nipalit ra ba kog crooks nga kana bitang dito ko sa Butuan pag assembly na mo. Nya magkamino man gyud, nya uwan man kayo. Patos na ko, basa sa uwan. Ingon ko nga palit ko og kanang plastic nga kuan. Siya adto lang tas kuan pa dir kanang crooks. Naku, uy, House of Crooks. Di dito ko saan ang crooks sana bang ano ba? Mahal ra ba kayo? Oh, amurag igo-igo sa day kay ang og tawag og House of Crooks, mahal kay sweldo ang mga congressmen ato Ila lang kong bonus tag 2 million. Bonus lang ha. 2 million tungod pag break nila pag nusa sila ni break. Gitagaan din sila bonus inig break nila, pabawon inig bakasyon. Grabiha de ana nila de ano? Unya kadto kunong ilang pirma-pirma na man toy nang sulti ato di man sad ni atong bana-bana na may pipila nilang ni sulti katong unang impeachment. Tag 150 day kuno to, million usa lang ka pirma. Pagkadagkua din lang ang ayan sa tingin nga lag crooks kay ngano man kanang mahalon ba? Mahalon. Nya di gid na sila maminaw. Di gid na mo angkon sa ilang sayop. Mauna ang spiritual sickness. Di ka mo angkon nga ikaw dunay depekto. Palagod na ng bana nga mga bit or asawa nga mga bit. Spiritual man na sickness. Nya imong sultihan masuko pa na. Masuko. Sumagod karon gud. Ang atong mga leaders atong nasod na inisulti nga bangag ka, priso dayos ICC. Na imusulti nga ikamo ini dawat aning mga paldo-paldo, mga malita-malitang kwarta, suspenso dayon. Inana na sila. Yan ang sultihan bitaw ka nya masuko noong ka. Na betay mingon ako, yawa kang paria ka. Nako, katagaan sa da. Dawat lang to ay may nindot dawaton ang atong depekto o ang atong nindot. Nay usa ka reels nga kuan pulong ni istorya ni President Duterte katong presidente pa siya. Niingon siya sa iyang speech, iyang gimension ang lugar. Didto'y nag-inigural sa bag-ong taytayan nga gihimo kuno nya siya maoy gidapit isip presidente nya ilam ginang paunhan ngadto og mga mo kanabang mo analyze ba tanang sa mga PSG ba na inana. Sus na may ni-report niya nga dako kuno kayo ditong tarpaulin gibutang, welcome Mr. President of the Philippines. Daghang salamat sa imong proyektong gihimo sa among lugar. Iyang gitawagan og di na ninyo tangtangon diha. Di ko mudayon og anha. Tangtanga gina karon dayon. Ngano man matod pa niya, empleyado ra ko sa gobyerno, dili na akong kwarta. Nagbuhat ra ko sa sugo. Nakaingon sad ko, sana all. Kaysa kanang uban karon nga halagyod bandilyo gid anang ilang mga naong. Hala naanagyod tanan nilang mga naong. Hangtod nagkagubot na didto sa Senado kay ngano ang naong manhinoon sa in charge mo gipapilit didto sa atong mga brochures. Ngano man na maunay mga spiritual sicknesses. Kana bang gusto kang ang imong kaugalingon maogyoy masunod. Spiritual sickness gina. Ang tawag ana pride. Kinaiya ginasyawa kanang pride. Spell pride. P-R-I-D-E. Unsay naa sa center? Unsay naa sa center? Unsay binisaya sa ay? Ako. Mo na ang sentro sa spiritual sickness mao ang ako.
myself. Munang tawgon na nato sila self-righteous, self-centered nga mga tao. Nilingay mong tupad, inakinsay imo rong sentro. O mauna ang kinaiya nga gitpuy-an ni Mama Mary ni Jesus og sa mga santos, ang sentro nila mao ang Ginoo, dili ang ilang kaugalingon. Kinsa maron sa atong mga grupos, mga politicians nga nangandoy nga muda sa atong nasod, nga ang ilang sentro mao gyud ang atong nasod, kay mao man ni ang representative sa Ginoo, our people, our country, mao nay representative sa Ginoo sa atong kinabuhi isip mga Filipinos. Kinsa karon sa mga Marcos group, Duterte's group, Pinklawans group, nang ilag yung sentro mao ang kaayuhan sa atong nasod. So far sa inyong pag-analyze, kinsa kaha nila? Ay na lang sulti. Kana mo'y atong basihanan. Ug unsa may pipila ka mga timailhan nga kining mga politisyana ang ilang sentro mao ang nasod. Maghimo gid na silag mga proyekto nga kapahimuslan sa tanan. Kana bang dili pwedeng by choice? Sama pananglit, maghimo og taytayan, kanang bridge. Muagi man diha ang tanan. Ang nibutar nimo o wa mo butar nimo, maalagaran. Kanang mga farm to market roads, kanang mga widening sa karsada, pag-concrete, pagpanindot sa mga karsada, ang nibutar nimo o wa mo butar nimo, makapahimos. Kanang pagpa-increase sa sweldo, inig-increase sa sweldo, hastang wa mo butar nimo, maka benepisyo. Samaan ang pag-increase sa kanini ang sa tawagan na pensyon sa mga senior citizen pananglitan. Di man tanan diha ni butar nimo. Pero tungod anang mao mga proyekto kana bang holistic ba? Mao nay tinuod nga nagmahal sa atong nasod. Pero kana ganing ayuda-ayuda, nya ang paduolon kadto rang suod kapitan, suod mayor, suod congressman, awa na. Ang kwarta sa nasod imo nang gihatag para sa imong self. Kay kanang imong mga suod, imo man ang mga parts, extension sa imong self. Kita dinhi naghimo ta og slot. Ana. Lingay mong tupad. Ing na sintro ba nimo ang slot? Ing na ba? Ing na sintro nimo ang slot? O ang imong bulsa mo'y imong sintro? Kaya kung ang imong bulsa mo'y imong sintro, maglisod kag palit og slot. Kay pirmi mo ng kuwang. Ang imong bulsa mo, ingon mo na, kuwang pa, kuwang pa, kuwang. Pero ang imo ganing sintro, mao ang slot, pasabot ang sentro dahil nimo mao ang atong parokya. Kaya ang atong gigamitan sa atong slots mao man ang mga proyekto sa parokya. Diantong akong previous paris ug hantod karon dinhi. Ana. Lingiyay mong tupad na sad. Ing narabay bag-ong slot na umaabot. Ana no? Dili bag-ong slot, bag-ong project nga ato na sang idugang din sa ato, no? Inkaon sa man na pader, abangan ang susunod na kabanata. Hinaot unta nga dili mo mahimong bungol og amang. Unya, kanus aman ta mahimong dili bungol og amang, basta maminaw ka unsay slot nga palitonon, unya mopalit ka. Unya ikaduha, manulti ka, mamaligya kag slot. Mangumbinser ka sa atong mga kaigsuunan nga maabot sa imong kapasidad. Palit mog slot para sa parokya.
Ana no, ang ato rong project na duol na gyud kaayo sa mao na gyud klaro nga atong himuonon, ang budget na lay atong giklaro, ang kanang atong bell tower ato na gyud nang tiwason, unya ang atong adoration chapel ato na nang trabahoon, ug maghimo tag dako nga covered court diri sa Loyo. Haron do na tay kapasilungan bisag magsugod lang usa tas atop og haligi. Nya atong gi-envision mga 30 by 60 meters ang iyang floor area. Gamay na dako. Kusga. Nya ang slot ana ako pang gibana-bana mga 100,000 nasad ka slot PPSC Part 2. Kay ngatong PPSC Part 1 atong mga dinalian diri nga mga trabaho nga karon ato nang na in place hinay-hinay kuan na malay atong kuwang ang atong halin sa PPSC Part 1 niabot nag 98,223, 1,777 na lang ang nahibilin. So mahurot na ni ugma, pakpakan na to, hurot na ni ugma. Karong Domingo, i-launch na sad nato ang PPSC Part 2. So ako pa tong iklaro kung 100,000 ba gyud o atong increase sa gamay. Unsay gusto ninyo, increase na to gamay? Oh, increasean. Himuon na itong 102,000 siguro, no? 102,000 ka slots. Tag 100. Ang dakong project, mabuntog na sa atong tag 100 pesos per slot. Ang dakong project. Nganong mabuntog man? Kung maminaw lang ta, unya manulti sad ta sa pulong sa Ginoo. O kung sa may pulong sa Ginoo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay inyong gibuhat sa labing ubos, inyong gibuhat narikanako. Ang ato sa mga balay, 57 na ang atong DPR, maka-covered na gid siya 57 ka balay. So far, mao pa na atong gitarget karon, pero magsige lang gid mong palit og slot sa DPR tag 100 pesos. Mosobra gid is 57 ka balay. Nya ang kada balay mo cost siya og 75,000. Mao na roy atong cost sa mga balay nga atong gihimo. Di ba? 75,000. Dako ba na o gamay nga kantidad? Para natong mga Filipinos, dako kay na. Labi na gyud mga pobre kadtong nabanlas ang ilang balay sa baha. Dako kay na ang kantidara. Maglisod silang pangita. Pero karon last week doon na natay 3 ka pamilya nga malipayo nang nagpuyo ron sa ilang balay. Pakpak. Oy, naday ko i-announce, no? Ato mang gibutang CR ang mga balay nga ato rong gihimo. Kuan na taron upgraded na sad nanay CR. Katong 151 ka balay gihimo nako didto pa ko San Vicente, wa man toy mga CR. Karon nanay CR, di na ka magdag silhig og nigo, no? Nanay CR. Unya ang ato derong kuwang kay nganong nakahuna-huna at anang butangag CR. Kay naa man goy nang donate og mga bowl. Kana bang bowl ba sa CR ba? Namay nang donate. Nya karon kay hapit naman mahurot sa bana-bana namo mga upat na balanting ito kabuk dito ang nahibilin kay mga 8 ra man ting ito siyang batoy nagi-donate. So naa mo dihay mga ika-donate nga mga bowl nga ayaw lang sa nang ginamit. Kana lang sang bag-o nya, kana bang yabo-yabo lang ba dili na kanang automatic. Ang tawag ana kanang yabo-yabo lang ba dili katong tulpok-tulpokon nana. Kana lang manual lang ba. Okay, di lang ta mohatag sa datong mga cool unsa pa na diha mga American standard nga napay mo limpyo si imong ayaw na no. Kadto lang yung bawo lang ay sa to gamay kaayo nga murag di nakaginhawa inig lingkod nato. Tong arang-arang lang sa gyutay.
So ato nang dawaton, i-deliver lang din sa atong parokya. Kay nagkinahanglan tag 10 minos, mga 50 kaingon ana, bawl. No? Palit nang gumugtag sa kabawl, i-deliver diri, pila ra man kunay kantidad ana doon. Mao na mga igsoon, kung maminaw lang tas Ginoo, mahimo gid tang bulahan isip nasod ug isip individuals. Magpagahi na kita sa atong ulo, di na ta maminaw sa Ginoo, mapariha kita ni Hari Solomon, mabungkag, malusno ang atong gingharian. Unsa to'y tubag nato sa Salmo? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Gi-claim ginas Ginoo, pamatia ang akong tingog. Ayaw pamati anang tingog sa mga tao nga sukwahi sa Ginoo ang kinaiya. Maminaw tas Ginoo, naa niya ang kamatuoran, naa niya ang hustisya, naa niya ang pagkamaluluyon, pagkamapasayloon og labaw sa tanan, naa niya ang tanang gahom nga way imposible nga dili niya himuong tinuod.